Praise the Lord. Ya, ole taulanga ola, ole taulanga sili, ole taulanga tutasi na saunia e lo tātou li'i mo i tātou malava. Amen. Mo le lalolangi atoa, mo tangata o la uma, ia o se taulanga na tāpena ina, i lo tātou li'i whaola mo i tātou, sa mole atunu pele, ia masifoi o le tino ki riso. E alofa ma whaatalofa atu foi nei vaenga o le fiafi. Amen. Hallelujah. Fonga e mesi foi o lau sila mai moa. Ia i le whaawawina foi o le tātou por kalame. O le oli le ali'i. Amen. Pei o nei ai o stofi o vaiaso taitasi le tula e lua. Ia oli o stofi. Ia e avatu le whaamalo. E vatu le whaatulima. Ia a au whengai e foi ma ngā luenga o whaiwa alofi au i tono mota malawa. Ia po whea lawa o lunga whakapasi. O kuar mā keki ngai ke mā futa mai ai. Ia po luma whea se whale o loa. Ia le lei lava le atua. O loo aluatu lava le upua le ali'i. Ia e saili, ma whaaola, tangata u ma lava o le nei lalolangi. Kai mai ate o nei, ia ma le uso ia Vailele. Ia e toi o whalofa ma whaatalofa tuai tātou o unanga. Ia nei fo i vaenga o le uli. Ia au se whaamalo foi i le au unanga tātou Global Kingdom TV mai lava i le taiao. Ia o le au uli se ia o mai lava le nei taimi. Vi ia le tua e mo le atu le ngang whaafteitele au auna le li sunga i le whaivanglia o sunga foi whaafteangainga ia e te wati. Ia pei ona ia i tātou por kalame o le whaasoina. Sunga foi ia whawhiangainga ia Fiwales. Pei ona ia i tātou por kalame tutu lima le afi ia i le fitul tai au. Ia se ia o lava i le tātou ai mainu le whatoa matu a vai. Ia le ala make o mai ma le uso ia Vailele. Ma kua i ma o na lava i por kalame ai mainu o tali mawhisili. Ia ua whapena o na tapena ina le sunga whapena ina ia Fiwales. Ia ua lava le whunga tau mawha o le ainga o le atua. Ia o ngā fwoi nei por kalame, ia i te iloa ai o whea sa wai mose. Whele nuo. Ia le atua, patalofa atu nei vaenga le fiafi, ia i ate o tau malawa, sa mole atu no pele, ia i o itu tele mo itu taulangi, ia o le aleo o lawa iai stala, ia nei iai se sasi, ia na vele malape o le tātou mafutanga, ia ai whaamanuia tele le tua ilo mafuta mai nei aso, i le talitolunga, ia ua avea lava nei au nanga o se whaamanuianga, ia te oe malo mafuta mai, ia maso o se polokalame o lo tau alanga ina ai le tala le lei o le malo le tua, ia o lo tau alanga ina ai le whaolatanga Yesu Kiriso, o lo awala toa i whaamalo longa le li, ia te oe tono a inga, ia e maise o se tangata lava, ia ta lupa lau sunga vai. Ta lupa pasta, malo le, ono sa i le nei vaenga le aso, pa ta lupa atu sa mole atu no pele. Amen. Le mai mo whaafonga mai fo i le nei vaenga le aso. Hallelujah. I so se tu o le nei ke lope o lo whapeona maua mai eile, pasa launga le TV, le Global Kingdom TV, ia lo whapefona moli atu ai, se fe au ta ua, ale atu ai, ia ai o loto ma fina ngalo, ia talofa lava fa talofa atu le suafa manu malolo tātou ali o Yesu Kiriso. Awai le ia se si suafa ma fuon tātou vava o i le tala le lei, wana o le suafa lava o Yesu Kiriso. Oa mai oi, oa mai oi le nei aso, oa mai oi le nei mai aso. Praise God. Amata na le leile amatanga abasta, na le leile amata rova yaso pena o sofai oi pe le ai. Hallelujah. Mai tala le sofai oi le whaio na whaapar whanga ngai te ua. Hallelujah. Tua so se tau wā le aita mai e o mai whawheto aita tau le whaina i loa tātou a moti whanga. Ia oa mai la oi nei tai a, oa mai oi le nei vaenga le aso. Hallelujah. Tai tono o whapeona, alu lau whainga malanga ma māsawa wali whaatasi. Ia ma le li o Yesu Kiriso o mafuai le nei pokalami. Ia ma pokalami whaasolo umalawa ale Global Kingdom TV. Ia o se awa no le lei foi.
e te tala i lo roto mo le tu pasta e wa ia le taimi e la mona ai le vai ai peitai e fangu pe le upu le tu ia te oi mama ua fo ia so te tasi o tatu sa wani wa uninga ia le taimi tatu te fa vai ai ia le ngalo ia te tatu o le amanoa le la o fa i mai tatu e tau tatu matala i te yuma matala ia so lo so i fua mo ma o ben fai mai su yo to matala matalo le au no ne yo mai fa o so song na o ia ile na o ile lotto na ia o le tino vai ai talo fa sa mo le no pe ia talo fa man mia le tu ai lau fa fonga i le nei mai ngole as ia i por kala me foi fa solo ia le fa uma mana le tu ia te tala le tu la tatu fa long ai fetalai o ia i tonu ia te tatu Amen. Mana e foi especialista tatu fa long nei vai ngole so vai le lava se si taulanga na tapena ina mole tongiolo tatu uma lava o tamatang sala ia i lo le taulanga na tapena ina le tatu oli faola na saunia le tatu tamau i lang ia le uma ngaloi oi mangaloi ia mangaloi tatu uma le tatu sa fanga i le maloi fa vau ia matatu au na pea ma lue pea e fa ala tele le malo le li po fina ngalo le tua ia ile la lolang ia fa kasi le le wa ka wa ma fa vai tatu ma Yesu go to the world ma Yesu go to the church aone ngata ele ai se fa ina ole nga luenga ole to vine o to ina o i o ta pena i o ai aone ngata la o nanga i pui o fasa amen ia matua i e ngalue wa sili ole alo me mai fai malo le tu amen ia tono ngafsili ia o lo ia isi foi sili ka ngafsili ia oi ole alo me le fai alo mafua io me na mai oi fai la le ka ke lo ku ngalo ko mo ia tala la fiona le li ina ua fai mai Yesu la fiolangi ia o le au toi fo sala e alu Yesu le lang ai o tatou la lang ia amen ai te leo le fi au te le tatou ngadua le fai mai Yesu tatou te fai pas ia le li mela le Jesus go to heaven and us go to the world ele fa pe ona o lo fa mo lo mafuanga tatou te o la lang o mi ka ko fa la ina fa pe ka fia wa ve o le lang ia la va ia Yesu mo lang ia tatou mo ile la lo lang fa la ina ni nganga ta pena fa malosia ni nganga mo le fina ngalo le le angol tatou fa mo le o le malo fa va ta pena ni ta mamu tatou ia pe tatou fa longo nei fa tungo nei fo i inga mai le a foi pese mai America sa mo kana no fo ia bo toe fa manatu ia te tatou le taulanga le ua uma na saunia mta pena ina ele atua mo tatou fai fale leila amen haleluya ele ole a fa ola ina lo ma ia mo fo lo tatou la mona le ta u sa tau kevis amen ia tatou la ngona fa atasi le taulanga na saunia i Yesu pas ia le ia nei vai ngale fia ia fa talo fa tu tatou pukalami tatou nanga le mafai ona tuina ilalo la o to taimi fa noina fa penao na mafuta mai ai ia matatou ngalo fa tasfo il fa soina ngalo le li ia fa talo fa tu ia George Alu pa taitele le mafuta mai ia ole patua ia ofusina patua le lio le tu ia sa oi fiua tene au leile ofu pa tai mafuta mai to fine malolo le aso tarosia pasta one i alu ia ofu mai de sai sile na fai ai fiu kisi tasi kisi ia le va ia tolo mafuta mai le factoria eseta Sara Danielu Bureta ia va ile ma ia tene sa na ku amene mano pantua le vai lo le sunga ia vai le me sa eseta sa mo sa na
Oi nei loa ve oi no faula ni aso. E senta sau mai le tu aingo sai ta ia ai o ia na fa nau I tono ta fianga I Papelonia. Wai le ma ngai. Sam longo fa tai lo sunga mafuta mai. Sunga ia John aswau. Fa tai tele mafuta mai fa mani tele le tu ainga. Darrow Tuyoti. Tai mafuta mai fa mani atu le tu sunga fa fianga inga ia matamua sana le ala sola le tio. Tai tele lava I lau sunga fa fianga inga. Fa no ina fe taimi ia e mafutai ia fa tai fo I mo fa manianga fa tai fo I talu ia o lo manuia le au nanga o lo manuia fo I tato au nanga on pasal malo ia nga le atu le tu I lau sunga fa fianga inga matamua ma fa tu ia esta ma se fo ia nga venga le li o lo ngalu le ai o ina I o le li ia ia le nga le o le tua fa tele lava mo le aso ia o le sunga ia Malu and Florence Malu langa aia Amen. Tai mafuta mai sista onge tai to final mafuta mai ia lava le tua ia oli pe le li au le muta lo tato oli va vai at ko I malo nga lue malo fo il final le li malo na malo ia tato faia mesili ia tato ave lo tato ato toile li tato te au nai mo ia Amen. Sole sunga ia Abramo mai wala ia ka me ke lo me asa Ai le fe me fa mai le o me ia fa mai e disi o me fa Via le tua. tai a palauli tai mafuta mai ne vai ngale aso fa mani tele le tua I la singa le aso sunga le fe au ia ti fau si o si pei tai pasta mafuta mai lo fa te toi malainga fa tua ia silinga talia lenge tai fa tua mafuta mai ia ke ranga I pe isi la usi ke wa misia ko o le e ta o uma sua fo I la toro fa pel mafuta mai paule tangata le misi pasta o le fa tono le au talvo mo ke viso I sa mo fa tai tele le suma director peni amina malu le mafuta mai fa tai fa man bianga ia anga le le tu e le soifua bala wina amen ia le li ia sa mo mai o le atato a mata le talo fa tai tele lo mato tua ta Yesu mato avatu ia te oilo mato nganga fa tai tele lava te mao no le yaso ono le foi ava no mato to maua le lie mato te faso a ia ile li lo fina ngalo wale tua lo mato au nanga e me se foi o le mato ngalo lue ile li lo malo I fa penale li ona mato se lango mai fa tas e o ia ile tua le yo mato maua file mu mato maua fa fani le li fa la tele lo malo fa mnuia so mato watu no pele o Samoa I tu asin sina e me se foi le li o tapo inga Samoa au ia wa tama fa na o Samoa lo fa pena ona fa ngaina I lo fina ngalo pa ia tama anga le mai lau fio au nanga le tua alau fa na le vai ngole fia o me uma le li o la mato fa so ai ia fa malosia mato te pena I le li I se nganga mo o e malo fina ngalo so nina le li fa fonga so mato watu nu e ia le tua lo wanga le lei fa mangalo le tua mato uma lava sa mato wanga wale tonu I lau sila sa mato ngana le li e te lefi fa fonga ia ia o I mangalo I mato uma le li I le toto Yesu Kiriso tama so nina I maua le vai ngale fiafi fa soina o lo ono o Yesu amen amen ia ia le tu le fiafi tato na wa sila mai tato screen o ia tato tusi ma se foi o le tato o tu ia o le tato so ai mo tato tala no ai ina ia fai foi ona maua se so ani mo tato uma lava ala le upo le tua le ua vai atu na vai yaso e fa ia le sa tato tala ina mai ai nei la tusi ia o le tusi la apostolo le kalesia Filippi ia ona oli o le apostolo ona ua fa tuktupla ia le kalesia I lo lato matutua fa le nganga ia e mai se foi oni o le lato wanga le lei sa lato walo lo fai la apostolo o iai o ia tonu o le
fale sa whapena o nofu fale pui ai Roma. Ia lea ona mafu ai ona tusi mai I lona loto atoa, ma lona anganga atoa. Ile oli le li ona o mau atu pestala I le kalesia. Ia ale mau atu le tala. O lo matutua le kalesia I le li. O lo tupu le kalesia isia. Praise God. Ngai le leifo I kai le, kai le kalesia kama le o sunga ia Faroti. Ia matama le o Timoteo. Ia te tonu na wa umon tatou taltala. Ia aole, vai aso tona I atu le sa tatou iai fo I le taupo lua. Le sa tatou tala noa I le mawae o le finangalo whaalia o le apostolo. Ina ia mawhai ona iai le mataala. Ina ia mawhai ona iai le matau. Iai le ngatete I le kalesia. Le anga whai mai le talitonunga le apostolo. Po le alawa le whealofani o le tuputupu o le kalesia. O le whatutupu a ia fo I leo whawhitau. O le ngalue mai fo I lea o le ngā luenga le pōliuli. E talepe se mea wa mata o na mautu malelei. Nga mele I o le apopo inga le apostolo. Ia outou whaia mea uma malele mui. Ia outou whaia mea uma malele mui. Pe on tatou whaasoa. E le itupu I tono le kalesia. Ai ngai loa le apostolo. Le mea e o iai. Pe ale isea. Matau male ngatete. Pe on tatou whaasoa ai. Le alau tatou o mai mta upo e tolu. Ua tatou iai whatasi le sa ili mai o le atua mo tatou. O lo whapena ona au mai ai mo tatou Kirisiano matutua. Oni Kirisiano o lo whapena ona sa ili I le ami o tonu o le atua. E ala I mata o whatuatua. Wai le whengo fiel ngā ruenga le apostolo le sa whai. Ai o lo whaawawina mo tatou. Lo tatou wawa ai to toa iai. I le mawai ma le ato atoa o le whisota inga lea o le apostolo ma le kalesia e le I aise mea sa whaalawe laweina sa mautu ma le lei ma iai pea le whisota inga lea ina ia I loa le kalesia e le o tuula whaila tau e le tu e ui le nono tia o le apostolo e ui I le whaalawe o le tala ingo o le tala le lei tono o whalpuipui aina kusi mai le foi sa whaasoa foi tatou po kalame I le tangata o e wharot ngai ke minga mai ka malo Mai tinga ina o se mai na tūrua le ola ma le se tūrua le whaafonganga sa moa Amen a tatou whaitau manina o iei pasta na matua I le iloa pe men e whanua no fo le kalesia Ia ai mese ala pea whaapea o se whaiwhi au e pele le loto le kalesia. A se mafuanga mafu ai ona o le alofo le kalesia I le au auna le tua. Ona se au auna e tā lai I le loto mawalalo le finangalo le tua. Ma mo mori le whi au le tua ina ia o ia ai o loto mo finangalo. Ina ia whaamanu ia ina. Ola le anganga. Ola le tino, vi ia I le atua. Ia mana tua la le tala to ina o Paulo. E mei o te toi au ina atu ia e pawhararoti a te autou. Ina ia whaafiafia ina I autou. Amen. Ina ia tau I loa ai. Malesia matautia o le mea na ala I ona toi fo ia I e pawhararoti. Amen. Loa le matautia o le atua. Ia wai le ia se e mawhaino toi whaatu ma se maiti ngai. Wana o le mana se siri ese o le atua. A o le mea fo I le tā ua te tono o le tā upu le loa le ua mai atu tanoi. Whai mai, nei loa le le Paulo. Ana whaape whaale tonu, pe ma liu e pa whaaroti. E le ngata la le whaanoa le to ina I le taimi o whare pui pui. A ua whaapopo atu ai marona whaanoa I le aru ese tu o se tasi o ta ngata na whaamoe pena tutu whaatasi le ngā ruenga le atu. Ai nei loa le atua. A oti e pa wharoti. Ono no wina o lesi avenga ma mafa le ta ilo I le filifili ma mafa o lo kai toi. Pe tutusa ma le avenga ma mafa o le whaano noa le ina ua maua le ta. E pe ta. Na whai e le atua le wa avenga. Pa fo isia le malosi o e pa wharoti. Ma toi avenga I o I a Philippi. Ia. Le ngata ina fia Philippi. Ai toi whaopopo I le fia o Paulo le apostol. Ina ua maua le ta. Mo toi wha fo isia le malosi o toi ino
e whaakuti e whaau ngā rua. Mai o le na la ngā rua e whaatasi ngā rua ngā le tu. Amen. Ia lau tato ia i mtau koe tonu. Ia kei loa alu aku ai alu ai ma mtau ko ato. So me manga ia fo ia. Ai ese tau o tato whaitau ina le upolele. E fisoso ani ina i tato o le taimi tato te whaitau ina le upole atu. E tala noa mai le atua ia te oi. E tala noa mai le atua ia te tato. Le lau tato ia i le neiva e ngole fiafi. E sa ili e ke wisiano matutua le ami o tonu e ala i le whaatuatua. Ia leua peo na whaaso leo so ia Vailele. E le ima se mea na tau fia. Le ima se mea na whaalawelawe ina le whaatuputupula ia o le kale sia. Lo latou tupu i le lingi. Ma lo latou matutua whaalea nganga. E oa ke minga le ai eswhiwhi au. Wai kasi lea mea le lape le teleo tatou au nanga e le ngata i kalesia, ia oni groups, oni ministry, o so se mea lava, e o lava i ainga, pe ele ai lor whaiwhi au, so le o ngana i loa i lor, e si kirisi ano moni au. Sa, o lele. Tele o mafutanga i ai, e anu lor se malanga sa whaiwhi au, sa i vili atu whaiwhi au, oa mai le kalesia, san tama wha moi ina wanga. Ia, e lo koe loro kumerwa inga lea kanunga ea. Ia, e lo koe o mai asia inga lea kanunga ea. Ai sea, e hau mafua, e ala nao le lotu. O tau mulmuli. E o i le vaenga tangata. Ale mea tonu ane le wha amalosi ai le apostolo le kalisia Philippians. Amen. Au ane i whaia o tau, au ane avea o tau matangata whiwhina wa. Au ane avea o tau matangata e o i le manatu. Manatu o le tangata ina ia whaore vi ingo le atu. Ai ia avea o tau matangata ola matatau, manga tete i luma o le atua. Ina ia o tau whaia le finangaro le atua. Ai le ngata lea, sawa vadi yala oi. Alo ke viso. Ia te o tau fo i lea. Le whaawa o pera whaawa o mai ia Iesu ke viso ia te tau. Te lo whapena moni e sau noa ngā oi pasta. Te le fo i o mafutanga. I te tono e kālesia, i le ngata i tono e kālesia. Aso se whala putoputonga. E alu e se loa se tamai tono se ainga. E peo puru wafi, wa peo, ai ai loa tamai wa ai le fire mu peo le lupe. E fa pena fo i tono ngā ruenga le atua. Ia e mesea le tino ke viso. Ia matua fa le ngā. Le ngata ilea. Ia tātou wola matau, wola matete i lumo le atua. E le nao le fola. Ai ia fola. Tāla. Ia matatou sawa vali ai peo n whai mesu. Ia fua mai. Hallelujah. E le fua mai lania, fua mai a ia tātou a mio e whai. Amen. Amen. O alisi mea le kake mo tātou moli mauina. Tātou umalawa le ainga o le tu. Olisi ole. E masau wa, le alu le inganga le ai o se whaiwhea au. Usa kwa e loku mai ngō fo i mai whaiwhea au. O le hala le ko inga ke usiano le ia ile ko inga ke usiano le. Whamaongi ari skala voa ngā malanga o mā kua mele anu rea kua. O le tua inga. E whai mei sunga vega. Whai role loto le tama longa tua. Ia e whaftaira wauna lea tua, wal mea lenga ui mai e lea wauna lea tua. Na sola foi. Teno kalabongu. Alo pasta. Aftai atu le mahuta mai Tim and Esther, tinai atu Sivi, leta kei au, aftai mahuta mai. Sema lua whengainga i atala le lei mailo, tasi le au naso le ese le malose i o loto ma lima le bawe au Vailele. Aso uma le vai aso e sau apo kalame le sunga le whengainga. Amen. E tele fo iyo ngiaka aulum ngiaka mea tāua e maua mai upua le atua o ina e ana au. Whamalo atu ngā loe lau sunga le whengainga mali ngā duenga. Ia, sunga ia Sarah, aftai lau pasta. O isi lea angelu tau. Sa oi fiua, angelu tau. Lua lwa veao, tolu lwa veao, wha lima. Mole o peian tatu whaasoa, a whai ele o malo lo ia le. Ia satani ma ki apu. O ila ka kule malo lo, ai whawhetai wa o le tino ke riso le aingo le tua tele.
Amen. Ia lava iei au na lo latou ngā lulu e tu lua pōma. Ia le atua. Latou te whaalave ina ngā luenga a sātani mana au aia. Sunga te ainga sera, mā lo ngā lue pas. Ia lava le atua. Ia marfatua, le si angi tau le atua, mā lo le li. Nā ia whawhawina, tēne salai. Ia, kei loa i rongo koe i di pūr whaltua ne te mea. Ranga o le ia se si nuku o sala whai e numero tasir whai i di pū. Sala. Ia, tamo vivi ia. Ia, ne oi lo le whaltua. Ia, whaftai whaltua mafuta mai malo lawal sa ili le li, te leo tato o nanga. Ia sa o ia mea le ka ko ana o luku sa ka me le show off si fali e o le kai mea le se kai ka o le kai mea le lo le si ke wisi ano moni la va kai mea le luta ma le luti nai o la vai tono ai o ia i lo ai le isi ata li i male fa fini o le tu amen ia sa o le upu alu loa ia na sa o lei ia katalo fatu fo ile sunga le fasiau ia sa o marfatua ia le fa tai mafuta mai ia malo fo nga lo nai tu malo le li sunga le o ia pale so malo li ngolue malo le malo si fo ile ia onga ia nga ola fa foringa ia lava le tua ia faftai lava le asoa malo foi le so soni ia fatalo fat foi le to fine ia lawi ula kai sa fo ia tinale o sa fa na ule matu te no fo te nei vai amene faftai faftai maftai sis le tatalo malo foi on sa in ngalwenga le li ia le la tatu wolo upo le li ia wala vale o me ko mengi mai se si ia le tua fa tai lava malo pasta o mele loli ka ko ia lava le tua mana ia le finangalo fa tua ia tala lei fa tasi le malo ta tua o lona finangalo moni le amen amen pe yo na tatu fa so le si tatu por kalami e tasi le tino e tele una i tu tino amen alleluia tasi le tino e tele una i tu tino le melia o so se au nanga o so se au na lo fa pe na nga patia ile finangalo le tu o le tatu nga luenga le tatu te nga le lue fa tasi o tatou o le ainga o tatou o le au tau o le whanau le tu o lo tatou tutu fo ia langa ile o malo lo le malo pungsale fa penao o le taua le tino male nganga o lo tatou iai e fa tai le li e na te sau nia whanau o le tu e o ai le tulu o poma o la unga pe le upo le ia vi ia lava le tu sa o le pasta e moni ma fa maun ai faftai ia e ke moia mai fa longo mai upo le li o ke nge sala ia e sel maka ukia o ane tau ia le tua o le si le ngal benga lilo lo fa pena o nga lulu e inisio le autatalo prayer intercessors au prayer warriors e ia le taimi e malo lo e le fa inga benga o le autatalo e malo lo tai atu le autatalo tai atu le mo la tau lo tu talo yaso uma maso uma I so se o nanga wa so stanga tatalo lo e le fa pitola tatalo mo tino ke riso tatalo mo le malo le tuo e mo fai ona ngalu lue fa tasi fa na wele li e fa so le wa na le tuo o le tento nunga le tatalo basta ona wa la to fai nga lu nga mo la to ko bala wina mo la to tanto e ia le manno tatalo haleluya na to tatalo fe lava le mai panoa fe le no fuanga na to tatalo no fai le tatalo e o tu ingo le la rolangi le manno la tatalo ona isa na to tatalo mai le lotto ma le fatu tua e nga lue le nga le tu amen tatalo fatu le fionga ya namla ulu manuele fa tai le mafuta mai uso fa manuele le tua amen ya fatoia Potinafo ia Julieta Uli ia mai malo tele Amerika
Ia, ia lava le tua, ia, ma le tua ia pou, tua le o ia pale so le mafuta mai fo ni vai ngole fiaf, ia le tua. Ia la tatou o tatou tus, ono lo ia o le upo le tua mo tatou ni vai ngole fiaf. O le perfect relationship. Ai o lo momoli mai ia te tatou se la pata inga, o lo au mai ai fo ia te tatou. Ia nisi o whaamalos au le apostolo. Ina ia mawhai o na tātou I loa. Ia le whinangalo moni o le atua. E pei o na ia tusi e le kalesia Philippi. Ia, ai leila tātou whaitau le upua le li. Ia tātou whaasoa mai ei lea. Amen. Ia, o le whaipua mua, whangatele ipa. Ia, o le toe manatu le nei. O usoi. Ia o tau oli le li. O te le muso e toi tusi atu ni mea ua uma ona o tusia. A o le a saunga le muai o tau. Ia o tau I uli. Ia o tau I e whainga ruenga leanga. Ia o tau I e ua kata tome ina. Alleluia. A wā o le au peri tome ina moni tātou. O e au na I le atua I le anganga. Ma mita ia ke riso Yesu. Ai I le whaalangolango I la tino. A ua ia te au fo I le whaatuatuanga I la tino. A wā a whai e manatu se tasi ia te ia. I le whaatuatuanga I la tino. E tele mea whaapea ia te a. Na peretome ina I le pō walu. O le aingo Israelu. O le tu aingo Peniamina. O le e Peru o sa e Peru. O la tu la fono o le farisaioa. O lo mai le ngā na o whaasawa ai le kalesia. O la le ami o tonu fo I le tu la fono. E le I matau le anga ina. Ai peitai o mea uma sa o ngaia te au. Ua o manatu wa lea o ngaia mea ona o keriso. O le nei fo I e moni lama. O lo manatu wa lea o ngā mea o malava. Ona o le silisili ese o le poto I la keriso Yesu lo wali. Ona o ia wa o whaalea o ngā ina mea uma. Ma o manatu o ta lava ia mea. Ina ia o maua keriso. Ia maua fo I au ua ia te ia. E le ia te au sa ua me o tonu na I tu la fono. Ai peitai na o lea o loo I le whaatuatua ia keriso. O le ami o tonu lea mai le atua I le whaatuatua. Amen. Amen. Pei on tātou whaasoa le iwa engo le aso. O le tātou whaasoa. O lo au mai e se lapata inga mo tātou. O lo whaamatala ina mai ei fo inga luenga le fili. O lo whaapena fo i ona au mai ei. Ia niawa onga le lei mo tātou a. Sila le whau mua mua. Whai mai o le toi manatu le nei. O le tala le apostolo. O usoi. Ia o tau oli le li. O te le muso e toi tusi atu nei mea ua uma ona o tusia. A o le a saunga le muai o tau. O le lapata inga la le mai mo tātou, whai mai. Ia o tau I uli. Ia o tau I e whainga luenga leanga. Ia o tau I e ua tipi fua o lātou tino. Mai lea whai upo e tolu. A wā o le au pereto me ina moni tātou. O e au na I le atua I le anganga. Ma mita I a ke riso Yesu. Ai le whaalangolango I la le tino. Amen. Leo wa tupu le kalesia. Ua matutua whaale anganga le kalesia Philippi. Whai meila I o Paulo. Ua o manatu. Ua o manatu. Ia o tau oli be I le li. O te le muso e toi tusi atu ni mea wa umon o tusia. Ai ole a saunga le muai o tau. Ia le li. Meila ia. O loloto I o le whaamutala ina se tu lo sa mua a. Mea e whaatusa I tātou le upua le li. E leo se upua se tangata. Mai ia o tau I uli. Suma vai? Ile mai mua whaafonga mai o so tātou atunu. Tu ua le upua le atua. E au te iloa le a whaina I e peitai. E au fo na tātou tala noa ranga. E whai fo rau tura toa I au na le atua. E me se fo I tala vau. E au na malama lama.
a tātou tala noa I uli o lona winga o le maile se tulo. Ia, a mawhau le upu. E whaisina ma mafa. E whaisina ma mafa I le whaonga ina e le upu. Ai peta, e iai le winga. E le winga nā la e una whaonga, mana tua fōi. E mele tala a Yesu, mai o tau, tau tua nā I au, e mai o tau, o whanau o ngata whea. Ia o I lai whai leo whausei, o mana o tusi. Ai whatusa fōi whanau o ngata whea. Mana tua fōi la le whawhine. Lena alu e fōi, e fia mo le whamaro o longa I lana tau. Ai whai mele tala a Yesu, e le ai tangata e sema, e le ai lau, ia uli ne, o le matua I matau tia lava o le profeta lainga Yesu I tono la fionga pa ia le atua. Hallelujah. Ia, a tātou whaamatalatala, ma tātou manatua whame, o tau o whanau ngata whiai. Pe whape whiana o tau sola I le whaasala I kena. Matau tia teli. Ai vai foi le matai o fitolo foi ko suma le mo fai mai. Ia o tau mo perfeta pepelo. We o mai a te o tau I ofu fa ma moi. A to ton o luko fe ai. Hallelujah. Ai se me le na ia le la sina fa mala te isi o le tulanga le aba. Ne ia foi se pole ase tulanga ma fuai una fa tusa I le upu le tu. Ia nisi tangata o li. I le tūranga ia, tūrau sa moa ma le whaafonga mai. Wa ue e se whaia au tama ia I sa moa. O le anga o lau whainga I le tele o aso e te sasa mai tomu. O whela wala le mea te alua. E te whoi mai lava, e tātā ale si usi u masau e whaaferoa I oi. O le whailonga le nao lea, o le mafutanga ua mawhanwhana. O le tangata ma le meaura lea o le maile se I tūrau lava. Ai ei lona. O le ale mawhanawhana o le lua mafutanga. Te lua ngā lua e whaatasi aso uma, te lua o whaatasi aso uma, te lua mo e whaatasi wai, e ei I la tau e tausi whaatangata le mea ola. Moe. Ai o le taimia te lua ta aloi. Taimia te lua ta aloi ma le mea ola. E whaalonga turo le mea ola o ti ngā, pe ova foi, pe le fia I tu ainga ta alonga le ta alo to e te pe o ti ngā se vai ngoluntin. Pasta ele ai a se alofa na me ola e te whaasanga mai a uro. Leia se mawhanawhana. E leise mawhanawhana. E leise mawhanawhana. Au te loa e whaamaunia I nisi o mai mua mai. Le tala lea. Langa mo tupu. Mana tua foi e ele upwhai mai au te whawhea ia ne me ola ne e toi ai ei oi. Ia e langa e tupu. O le ale le lei o le lua mawhatanga, mawhanawhana lua mawhatanga. Ai a lua ta alo whaatasi. O valoro ta alo e ti ngā ele tino le me ola. E le ai ase mawhanawhana na whaasanga mai a uro oi. Ia, o te lor se tūlanga le nā le mafu ai, ona whaamatala, ma whaamalosi, le apostolo nu e se le kalesi e Philippi. Ia o tau I uli, o ai lai whaatusa I uli. Tangata a mio leanga. Upu whawhaingofie, tangata whaiwhai, tangata mui, tangata ola whaamawaluma, tangata loto le whaamangalo, ma loto leanga se tulou. Langa o le mena le nau ai ia le apostolo ina ia ngā lulu e whaatasi le tino keriso ia ngā lulu e whaatasi le aupa ia mantua le whai mai paulo o te le vai ia e tau atu ia te outou ia outou oli ia outou oli lai lea oli lea li whai mai le mo te salonia li manon whai posu maleono whai mai ia outou sanga oli pea lava amene amene le tusia le apostolo mai lava e ka le sia e alu e le ai se taime misi ele me ia outou oli o te lofo o se ata aia fo ina ia tātou le au kevisiana ma tātou le au ngā lulu e mo le atua ma lona finangalo ia tātou oli tusa po le are whaingata tusa po le are me e ui e le sa valinga wha kevisiana ia manatua ia e oli lava oi ia keviso Yesu manatua e le ia se isi me mau an tātou oli pasta. O na o le tātou o e whai le whina ngalo o le atua, tātou o e tā lai le upo o le atua, ma whai tau le upo o le atua. Aua whai mai e aoa, e whaatonu, e whaapoto ai. O le taimia e te malama lama i le upo o le atua, e te whaalongo ina i te tonu o roloto. E tupu le oli. E tupu le oli, ia te oi. O le oli lana, e mafua ai ona
Wha o Sofia mo e aluanga o loti. E te alu e whaile whina ngalo le atua. Amen. Awa i taimi tātou te ao. Pai me tātou te oli oli ai i meo le tino, ma fia fia i meo le tino. Ai awane i ngalo ia te tātou. O la le tino. Ngai na lue mai ai le pōri uli. Ngai ngā lue mai ai i nā sātani mana au. E whaase se ina i tātou i fia fianga o le tino. I tui na naunga o le tino. Mena i mafua ai ona. Se whai unga whai. Ia umane wo i uri whare pui pui. Umane wo mao se sasa se tamai so nā tali i. Wo alu se tala. Mafua mai i la le tino. Matu ina naunga o le tino. A o le tala ai ala apostolo. Ia o tō ori ori. E leo whapea mai le apostolo. Ia o tō ori ori me whai. Amen. Le ai ia o tō ori ori le upo le atua. Ia lau Yesu Keriso. Ia o tō whaia ma wha o i sa valinga Yesu Keriso. Mantua vele karatia e lima non whai posu ono so fitu pasta. Whai mai. O te whai atu ia te o tō. Ia o tō sa vavali la le anganga. Ona le whaia le o tō o tu ina nau o le tino. A ua o le tino. Ua tu ina nau le te te e atu i le anganga. Ua tu ina nau fo i le anganga. E te te e atu i le tino. E ua fe te e nai fo ia mea. O le mea lea. Tau te le whai ai mea wha pena. Tau te loto ia. E lua awa e ngā ia fe tau wa i tātou sa waringa. O le tino ma le anganga. E nau le tino te te e le anganga. E nau fo i le anganga te te e le tino. E peitai. O lo sa vali a ia i la le anganga. E wha atupu te le ina ai. Lo oli a Yesu Keriso. E peo wha malosi nā le apostolo Paulo i a Philippi. Pe mei Paulo, o te le vai Philippi. O te le vai, o te le fiu, o te tau atu i a te autou. Ia autou oli. Amen. E mei, ia, mea nā le wha malosi mai e a to ina. Ma ai a autou, ma uli. Ai, o te tango la whai atu wha apea. Ave ese le uli. Vai tu tono tātou wharsa. Ia autou mataala. Ai sea, langa o rotu satan. Amen. O lewa. Ka e matu. E ke sau. E loko satan ia kako. E ke ngofo ku iau ka whoriska. Au ka se pae manongi le leo pelaue. Ia e sa vali mai fo se isi masanga dress i ila pae ea pasta. Nofo iau ta wha. Wha sina se upu. O ha mai. Oi. Ta lo whai. Ai o mai lotua. E anga lava le mea. Wha mo ninga tala. Lua ko nito sputa si alun fai upos fu marfa. E leo se mea fo. Lea e ofo ai. A wao sa tani lava. Ua li ua o ia e ia. E a vea ma angelu o le malamala. O tātou wa aile. Tātou te uwha atasi a matama i e tono wharsa. Tātou no whatas. An mea tonu ale le wha marusi a Yesu. Lea na matua ai whai ai a whetalainga Yesu i ona so. Ia o tau. Mataala, matatalo e lea umo. Ne i o mai whao sosong. Ma na o iei le loto, au le tino ua vai vai. Amen. Ia, basta. Ia le li. Maa ia i o le. Aftai ko i lau sunga vai mo le talaina ko i o le vaenga lea. Wai peo na avatu le sosoani al tato pokalama. O le lapa ta inga. Ai sila foi la le tusi lea. O loo au ili mai ai ma wha matala mai e la apostolo. Winga o le fini, winga o satana. E leo kako, e leo oe, e leo wa, e leo tātou. A wha mela i o le lapa ta inga la apostolo. Ia o tau i uni, ia o tau i e whai a mio le anga. Ai sea, langa le fo e kau whai mai le apostolo, e wha matala mai le winga o le peritomeina moni. O le tangata ua matua whaaleanganga ma le tangata ua tupu i le li. Pei o le whawhiloa i ala apostolo o te le manato e toi tusi atu nei mea o mama ukusi atu. Ai loa le apostolo e saunga le mu o le kalesia. Amen. Pei la o le whasoa le uso ia vai. E matu aku le loko sa tangi ka kore ka loko nei ya ko inga sa fai ni inga to ina ma e le tato fa so la so le ia o tou matau malinga tete nga ia ka ko lo winga ko winga kama mai la ia a wao le au peritomeina moni tato o e au na ile tua ile nganga
Ngo inga so se au manga ka ko le faitino. Amen. Ai e faitino lo le tato au nga. Pa kusa lo tato il fili. La ngolo ti fine mai isa tani manga luenga ma me umala. Se tu lo sa mo se vai lai me le fa kusa il tuspa ia il fili ya. Ai ole la pata inga la apostolo le kalesia o tato umala. Ia kako fai keki, ia tātou mataala. Sama le mu o tātou, ia le tua. Ia lawa toi mo muli mai mo tātou le fiafile nei. Le whamatala ina au ili mai o le fili. Ina ia whapena ona fisosoani ia i tātou umalawa. Leanga o le finangalo o le atua po o le fisosoani a le apostolo i le kalesia. Ina ia tatau I ke visiano na tutu mau I le li'i ma le whaatua e ui I tofu tofonga. O so whainga, ma so sko inga mea la, nongo winga, a kaia oi se mea au ai ke... Au ai ke kami. Au ai ke oso a. A kaia oi ngai loa le iai, o ngai tupu lo whaatua. O ngai tupu oi whaaleanganga, o ngai tupu oi le li'i. Leanga o le maua lunga o le kako o mai le atua ma le tātou o I le li. O le maua lunga fo I leo tofonga tātou te. I whasavalia I tātou e le atua. Lona lua. Me le apostolo. Ina ia wha o ke visiano. Ia ke riso e leo I lātou I le lalolanga. E mai le I pe o kako fsosoangi aku I le. E aso lona lua o tātou pokalame a. E le I lava seisi e moro e tātou. E moro e tātou. Yesu Keriso. Amen. We are Christians. We imitate Christ and not those in the world. Being kako faasoa. E oki mai lole la inga ka masoka oi lele ka vai aku le kupula ngo sau mai le inga ya. Along I for abi. So ai le ya gustava. Vai aku loi ile la wow, le skama pese ni ko desi ko kenye pese la enga vai aku foi le tu pa le lonti uma mai ya. Fa no me ko vai se I ka ko. Ke ni go. Ya, ma tu fo ya. If you want to model someone in your life, model Jesus in your life. Ainga le tua tātou wha o ya Yesu Keriso. Ai le o se mea le anga mea le o le teu ia kako au le lei le li se I foi le whamanga ia o se ia uma o le wai e tala le silo matua au le anga teu vi ia le atua Alleluia meila ia o le si tua lalo o le apopo inga l'apostolo le kalesia. Christians are not defeated by trials. They rejoice during trials, knowing that victory awaits them and that trials are tests of faith. Ele fato ila loina ke wisiano I tofonga. Amen. Lato te oli le I tofonga ile loina o lo faatali mai le manu malo ya I tato. Ma o tofonga ia o le fatu atua. Amen. Ewe ile mana ia te ya. Ele fato ila loina la pe polisi la ka so le nga kaya mo ko ila no popo nga kaya mai le ai la o sa o mala le o le pe o le ko malu rua o ko foi ai ku pa mai foi e sa mo le mu file mu le ne ai awa apasta ia ele fai mo fie pe on fai mai o Yesu a fai te fia muli fa fiti pa fiti mua oi ante oi. Ia. Na e sau dole mo sa tau. Ia lele. Ia, amen ia. Sa ia mama Naomi. Au ata tau te ola fa tusa. Amen. Ia lele. Me le fa po fa. Ai ele fa pe wa no a u maniala e tata wai ona o fa lango I lantino. Awa a fai manatu se tasi e ia te ia ni ala fa pe. E sili ona tele ia mea ua ia te Mele o Paulo, na pereto me ina I le po walu, o le ainga o Israel, o le tu ainga o Peniamina, o le e Peru o sa e Peru, o latu la fono o le farasai o makua I awiri ili mai ai Paulo, lona talaanga, lona tangata.
Langa le manga ole apostol. Avaku le lapata'i. A koe kusi a koe inga ia saunga le mu Philippi. Ma koe matoe wha matala to le apostol o longa istria. Amen. Ole e Peru o sa e Peru. Ia le. Ole ala le lapata'i inga linga amai le apostolo ma lapata'i mai ai le kalesia ia outou I uli, ia outou I e whai ngā luenga leanga. Ia outou I e o tipi fua o latou tino. Mai lai o Paulo, o loo whaamatala mai ai I lea. Le whesuia inga. Po le transformation, o le swinga I le atua o le tangata. Amen. E matautia. It's a divine exchange. E makua I sili atu lo tatou malosi I lo le fili. Pe o le maule masani tatou taulotoina. E sili atu le malosi o leo lo totonu ia te oe I lo o leo whanua wa I le lalolanga. Amen. Amen. But here's the thing. O le lapata inga ia o tou. Ia o tou I uli, ia o tou I whaia mi o leanga. Ia le tua. Ang matua nita tia. Ele uma kofonga o kapo savali. Ele uma kofonga o tatou wola au na ile. Ele uma tofonga o lo wala awina. Le ale muka ukia ke o yai. O muka ukia ko ile o tofoina mai tatou ele. Amen. An mena le fe mei Paulo. Nei manatu se tasiwe ya te ia whātua tua ngai dare tino. Ai ngalo ai. O ngā kako ngua leo mokua I ke leo le mea whapesa ia ke. Ngua le tala anga le tō ina le tangata poto le tūla whono, tangata ata mai. Ia, o le tangata maua. O mea umala I dare tino. Na maua umma le tō ina leo Paulo. Amen. Le whai mai ai awani manatu se tasio silina I. Amen. Langa o manatua, o Paulo o le tangata ata mai te. O le mission fai mai le se sala to ina le e le ma se me le anga I Paulo tu la fon. Ai sia ata mai tu la fon ai utai. Hallelujah. Avela le kalatia bo no fai poe sfutonu. Yeah. Amen. Sfutonu sulima fai mai. Awa o fa longo I la wa mionga. Awa o fa longo I la wa mionga na mua. Ina ia o le lotu. Amen. Ina o lotu I ayutaia, sa lotu ayutaia. Sa o matua sa wa lava I le kalesia le atua. Yeah. Ma whaatau ngā I ai. E sili fo I lo walu I le lotu ayutaia. Inisi e to tele lo unu. Inisi e to tele. O lo unu na mātou tukulanga whaatasi. Mātua nau I putu. Au mātua. Tangata fo ina matua I nau I talatu. E pe o so tātua tunu o samu. Tele tala vavau. Tele talatu. Tele uputu e mei mātua. Ai whai mai pau. Ona ia le tangata na matua I sili o. Ona nau I ai. Amen. Ai pe tai whai wasulima. A o lea tua. O le na filifilia. Talu ina whanau mai wa. Amen. Mana wala awina au I lona alofa tu no. Na fina ngalo o ia. Ina ia whaali mai lona alo I totonu ia tea. Ina ia o I loa. Fola ina atu. Inu ese le tala le lei ia te ia. Ona o le filifili lea matangata. Amen. E vai le tala le apostolo ren fai. Na le anga Paulo. Amen. Ai na iloa e Paulo ina I ua malama Paulo. Na iloa na ia le atua. Na filifili fo ia le atua. Ele se senga maltala perfeta Jeremia. Amen. Ai le whaia oi manawa rutina. Na o iloa oi. Ai te le whanau mai ua o wala awina oi. E whapena se tūlanga o lo iei tātou. Na tātou ola mai fo i le o le tūlanga le leileo tātou nofo atua temi nei. Ai peitai. Ina o tātou maua le whaotanga matalia Yesu tātou sa wali le malamalama o Keriso. O I o tātou iloa ai. Na wala awina oe ma ue le atua ina ia whaia luna finangana. Amen. Tu sa lava po le ale tūlanga le te iai. Po le ale urutala na ia te oe. Na iloa le ina. Na wala awina oe le atua. Ai le whaia oe. Mo umana wala awina oe. Ai te le whanau mai fo. O lewa na sila fia oe le atua. Nanga peo na whai atu se taimi o sola tātou pukalame o mamai atu. E iai lo mafua anga. Na alai o na au maia oe ma ue le atua. I le lalo langi nei. E le au maia oe ma ue le atua. Ia whaia le amio le anga. Le ai. Na au maia oe ma ue le atua ina ia whaapa ia ina. Ma tātou wola
i le savalinga na whaawao me tātou Iesu Keriso. Ina ia vea tātou mā, tangata pa ia i luma o le atu. Hallelujah. Ia le ese le matango fia o le mai lava le whai upo e whae tau le whai upo le ese fulu maltasi o tātou tu spai tau. O loo matu ai au ili mai le whamatala inga le apostolo o lona tangata. Amene, wa le mea mua buanga i eina. Ai whai mea ale tala le apostolo. Na pereto me ina i le pō vanu. O lo tala noa i ate ia. Na pereto me ina i le pō vanu, o le ainga o Israelu, o le itu ainga o Peniamina, o le e peru o sa e peru, o la le tu la fono, o le farasai o a. Ele o se farasai o li liu, farasai o kamalo, o le makua farasai o a farasai o a. O ka akale nga makoi whaakinga i nganga le kalesia, o i la tau inga muli muli le li. Le ala makua au mai ai paulo i lau le au waenga ia. Ni ai, ele o se iu kaya li liu le iu kaya. Ele se paulo li liu o le paulo wha vai. Ia. Ole, me meila ia ole wha maalosi mo tatou, ole swinga. Onga ole ato o toa ole mafutanga lea po le relationship pa l'apostolo ma le kalesia Philippi. Onga ole ngau le apostolo, inga ia alu pe iluma. Lo lato matutua whaalea nganga. Ia tupu pea lo lato iloa o le lipi. Ma ia aua ne i wha mutaina lo lato wanga le lei. I le na o Paulo, a ia wha wau lo lato wanga le lei. Mea momu. Le ala whai mai e le tātou tus. O loo ma ele ngana o whaasawa ai le kalesia. O la lea mi o tonu fo i tu la fonu. E le matau lea ngaina. Nongo wina. O le periton me ina moni. Le tau mawhai le apostolo e wha matala mai mo tātou. Ina ia mawhai o na tātou i loa le leile moni. O le tangata ua periton me ina moni le li. E le peila o ngisio le au iutaia ko e na muli ele au pereto me ina po kangaka liliu po kangaka makukua ai nga makua ia wili ilia e paulo le au mainga o le tūlanga o kerisiano nu e se oena whaasise ina ia o pepelu na pereto me ina paulo le asolona vanu talu ona whanau mai e tusa ai ma le tū la fono no ina makua au ke akula fongo e kemi o paulo ia leli tangata o le tū la fono o le tangata o le tinu. Tuina naunga o le tinu, e maua uma ia pau. Mea tau tū la fono, e maua uma ia pau. Mea tau whamasidonga, e maua uma ia pau. So se mea lava la i la le tinu. Tuina naunga o le tinu, saulo tonga o le tinu, e maua uma ia pau. Len whai mai paulo, awani manatu se tasiwa ia te ia whatu tuanga i la le tinu. Ne ai. O le mea fui lea, ina ua li liu e lea tua paulo. O ira na amata mai lo le wha maalosi ma le tala inga a Paulo. O ia lewa avea ma apostolo nu esi. Ma matua i tala la ia Paulo le tala le a Iesu Keriso. Ma tau e Paulo. Le leanga o le mena ia whaia. Mai le tusina Roma. Roma i fitu alon whai koe ono. Whai mai. A wao le loto i la le tino. O le oti lea. Whawhetai i le loto o Paulo i le atua. E te rai whapena fo i oe sa moro whakunga mai mai maone whawhetai le loto i le atua aisea o na ua maua mai e le atua tātou maua le whaoletanga Iesu Keriso a tātou te le ioti la le tini awa te le lopo whea la tātou wo i aipena whape e wala au mai le atua i lo so i fua mara mauola a la tātou te whaia le tu ina naunga le tini whai mai o wao le loto i la le tinu o le oti lea au le loto i la lea nganga o le ola lea ma le manuia. Amen. Roma nai fito no fai pau. O le whamarusi voi nā pau. Taku e pau. O le loto i la le tino, o lona i unga, o le oti. Ia o whea e tātou te o, i pēr tātou oti ala tātou te la le tino. E le ia se si pēr whai mai tu sa i sa ia ua whaalau te le ina, se oti. Ua whaamanga te le mai fo. Ia o le mea nā lewe, ia, a oaina la amoria le whea, o le tala leia Iesu Keriso. O oe, mau, ua whiriwhiria e lea tua. E whaima,
e fai ma ama pasa atala no lo le ama pasa pasta o se tūlanga maua lunga le te tono malo i nisi o atunu aia oe ma ele o se ama pasa malo le tu ele o ma ua e o ni ama pasa malo le tu o tātou le o filifili e fai ma vai ma lima o le tu e tā lai no fina ngalo i so o se vaenga o le ni atunu o Samoa ma so se mea le ni la lo langa tātou te tā lai i tā la le leia Iesu Keriso ai wha ma losi tangata o ese malale tini a wao le unga o le oti pei an wha ma losi o Paulo o ese a wani manatu se tasi wa ia te ia whatua tuanga la le tini o le mea nana matua i kito sili na ia te a basta amen vi ia le tua haleluya o le tua inga o Benjamina o le e Peru o sa e Peru tamalo ngai sa ua inga le tatou o le a inga o Israelu o le tu a inga o Benjamina o le e Peru o sa e Peru o la le tu la fono o le farasai o vai leia ele o se iu kai ali diu ma no le iu kai a Mela o le tu a inga o Benjamina na ia maualo na ngafa i se tasi o tu a inga e lua na whai ae ai le malo i saite o Utah o tu a inga se fulu i mātu po le malo Israel ma wha umatia ma wha ta ape ape inga i le tila mo e fitu lua e ui lea sa tu mau pea le malo i saute mai e ui lava na oswa ia ma avi wha pangutai papelonia e le tila mo nga e lima waluiwa ai na i ulava ina toi foi mai se vaenga tutoi e toi fausia le ai o Jerusalema ma toi no foia le lau ele amen o le sau mai le malo i saute o se whaailonga o le whaamaualunga o se iutaia moni ma se ngafa atala whaasolo pito e le motusia o i le kupunga o le tua inga o Benjamina o le e Peru o sa e Peru ka malo o ka mongi o ma kwa whaasau yo o ia whaasau wani ka kaso le ma e whaasino atu le nei mea i le mea moni o Paulo o se tangata i utaia toto mama ele ini fa ko iponga matangata ele uni utai i tu umma lona ai e o lava i lona tua ao Benjamina o le tu ainga tu punga mai e to ina e o fa saio ele kopi fa saio po fa saio fa vai fa saio ka ma ngai ai o le winga le o le upu fa saio o le vai se ina vai tu sai matula fono o tu finga maulunga ile societe le sa no foia eu estou langa Utaia na Filifilia ele ngafole a inga pole au farsaio lo ia wena au ina ma fa winga ina tu la fono o ila to le vainga fa le lotu sili ona sao masili ona le mautonu i totonu le lotu Utaia liki o afa sa waka ma loi ile tangata makua i kalia fa ola tanga ma o ile li o kama o la fu o kama ia ai fa taile li no mau ai ke wisu amen le ka le mau le uma sanita to ngai la loi fo fa punga es ma le tolu mai au soi o te le manatu o maua a o le me tasi o te faia o te fa ngalo i me o tuana o te mo e puna wa i fo i me o lumana amen o te tau sisi atu i le whailonga ia maua ai le tau ina wala awina ia o mai lunga e le atua ia ke riso Yesu aia ia le ese le au le lei o le upo le atua o le tangata sa whaalenga inga le kalesia o le tangata sa sawa ina le kalesia ai sea o ka mai le ku kama mau kulafu ka malolo fo Yesu le mai de sa porque me au so le sa pak ia ena o kura funga yu ka ia awang ke faia se ngaluenga sa pak ia e mai lan mata utio tu la fono le na ngalu el to ina ia le no fo ai lunga i to ina Paulo tu la fono yu tai e pe tai na tai le mala mo Yesu li liu anto ina fe me vole a nga tu la fono amen o Saulo e faile finangalo Yesu le ale finangalo Yesu ta la ita le mo fa ai lo le la lo lang Yesu ke riso o le alo la o le tua ia
o le lapata inga e Paulo le kalesia inga ia faitete le ia aua nei lolo atu ia o onga sala le nga ui mai ka malu pe vai e mua lapatai fa makala mai lo e Paulo wingol fi ia Filipi ia matala o tou ia matete o tou vai sea na ngai le malo lo fi o le ale ko maku kua fa le nganga ko kupu le e su kamale asa wele mo se ba mo ko e an ko sa ba le lo uso le tala le fa na wale tu au wai ke fa vai au wa ni yo o ya te tatou le musua nga ka ko malolosi ni ia ka ko malolosi ko ia so mala mo tatou wala wina amen la nga saulo kamale le ke malolosi ni e alu ai mai lo ko wai ka vai ko saulo amen ngai pastor e saulo vai wai ngau alu loa au mai si kama sili aku malolosi ia kamalanga sa la fio lo le anga le na ia mo ngai lo le si anga le la so pe a faina le na o le ai to tala le to o le ai to fa vai ma nga duenga le amen a le wo filia o le tu fai ma me fai nga le wo filia o le tu fai ma au na tala ile tala le dei amen te le lo la pola me la tato tu fa vai ai o le nga duenga ke riso le fai ngo fie sa valinga o lona tau unga te mai Paulo o pale le pale da to amen ia le sona tau mo tatou le la tatou wanga ia tu le fai pe valu mai o le nei foi e moni lava o lo manatu o le au ngā mea uma lava ona o le sitini ese o le poto i la ke riso Yesu lo wali au ia wa o faa le au ngā ina mea uma ma o manatu o ota lava ia mea ina ua o maua ke riso mai le fai pe iwa ia maua fa ia ua ia te ia ele ia te au sa ua mi o tonu na tula fono ai peitai na o lea o lo o le fa tua ia ke riso o le ami o tonu lea mai le tua i le fa tua fe po se fulu ina ia o i loa o ia ma le mana o lona toe tu mai ma ia fa atasi au i ona tinga ona ua fa tu saina au ia te ia i lona maliu pe mawhai lava ia tau no o atu le toi tū mai o e ua oti. Amen. E vai e. Ia le tua. Kua talepe ai whaotanga tula whanua. Ma kua talepe ai e su le mawhau tau whiofi mamau o le apostolo i le tula whanua. Lea lawa o ia ise awa onga mo tātou po se le sona hui mo tātou i le lapata inga le apostolo malanga apo i mai fo ile kalesia le anga ole fili so le malo pei au na fa so tatu pukala o me voi le ke oli le o kai au o vai le o ese fo nga ngai le sikirisia o ka pukala mo ia ka ko o ka ki kala mo foi ile la langi wale o maka ko wo la lang pa o ka ko e o fo lo to le kirisia no si ili mai le li e alanga i le atua ai ka ke laku i sisi mea lai e se mori nga nganga ia ka ke laku i sisi mea e se le koi ngā skaili mai ia Haleluia nei, amen nei, ai pinkonane e vi ia le atua whaftai le atua ka kore pinko ka kore kasino ia ua nei ngalo e wha masania tūlanga whapena talo ai le fia i le atua basta. Ia. E le fina ngalo ine tu e tamu e alo na fuera tu olo. Le fai ngā poka le fai mai le spitola le. E ai mana tua. Fai mai. E le wha mamu lua e sa tani maari o le pōli uti. Upu tātou te tara no ai. Amen. E le upu wha atau waa tātou te sua ai. Ia. Ai pēta e le pa u i lalo le ele upuna. E sapo e tamai. Ia. Pea na whaasoa o auna le atua i lunga le tātou TV. Ia. O le matua i matau ti a o ta mai. E fiulo e su e se au wala e sao mai ai. Whao ngā lolo nātou whaalong. Ai sasi lola se upu tātou tala noa. Sapolo.
ta ilo sa ponga por puru kiki pe tu sama sa ponga ta moi o upu apa la nga sa por kiki le te me mamulu sa ai sa por ta moi le u tu ai ma poi pau le malu ai o ne pau ia lan melan na le mafua iona te iao amen vi ia le li haleluya o to e pisa to e fano no to e ves ai ngalo o tato upu na tato le manatu mafa ai na tato suai ai ngalo ai o le wonga lue mai ai le rio po li tato upu me fu le fata uai upu tato te tala no ai o fa matalanga tato te fa so ai amen ia ai mese ai le tulanga le o uma se ngaluenga uma le loto tato watu pe sua pe família sina tala ata to e ai ia e ngalo ai ia le upuna de la ko e pingi mai ia tato le fa ma lo se ia apostolo ia tau tua na ma o to fa o ile ala o Yesu ia o to ma fau le ma fau o Yesu ia o to tau tatala I upuna tau tala Yesu ia wa ia na fai mai de a fionga le tua o le ola ma le oti o lo le pule le lau fai amen li ele le si wale si le le sa tatu fa so le ina ve ya so tona ya ina ia ma ko fa ma fa ta to me lo mata pe un capo fa so o ke le kan como se que usiano o ova ile se fulu pa usanga po fulu lima pa kolus fulu pa usanga e mala malama le le faultanga e mala malama ile fina ngalo le tua ai ka ke la se me o ile le la e se me lo fai mai o te lo mala malama o ile ali va e pule al kamal lo makuai o le tulanga tonu ala na pasta o ta e moni le sa una ngala o na le tua le uta o le te lo tau sanga na talia Yesu sa vale ya lo Yesu ke viso ma faula inai ai peita e toi fo ia tu disi tai o e se tu langa le fai mai ona te u lo le mtato mana tu le upo Yesu e alu ese ma oi e le ese me no foi e na e toi fo I mai e no foi lo na fale a le fale le fai mai le ri lo o tato ai fai mai na a toi fo I mai ma mai sia nga sili atu na le anga e to fit mai sili atu la le anga nai do le mea mo na ye apasta amen e tu langa na le o ta ua te le tu langa le sa no ale a uno le tu nefia e o fo le lotto per fa pe o umi ma leva o le fa o tanga amen ia o ana matala te talo ana pong ia el mausa li le na o maftanga ma le tu amen ia le ole tasal maule la to e watu motato ni vai no fes ya me ole nei fo e moni lava o lo manatu o le a ngamea lava ona ole sili ese ole poto I la ke riso Yesu lo wali ona o ia o fa le a nga ina mea vai vai so mo mau e Yesu e Paulo Yesu Talia Yesu fa'alea ngā lo ka malo pula fongo mea la Meila ia ona o ia o fa'alea ngā ina mea ma o manatu o ta lava ia mea ina ua o maua ke riso ole me mata tia male sime manga ia nga le sili o le awala al tala le mo fa'altanga le nga fa'o ngā le apostolo Paulo e tau tato manatu sa pui e Paulo le o nga au tu o le tala le o le awala na fa'asauina mai ai ma fa'asauina ai se nganga mo le ola e fa'atasi ma le atua le langi sa fa'ailoa mai le au iutaia se fainga o le fa'altanga e matua lea o ngā lava vai lei ka mai ka skula fu hallelujah and yet even themselves ele final ko ka sia kula fu awala ka ko ki ka kama mau ile tu la fu ai ako ngeki la me yelu esele au le lei o le fina ngalo le tu tato wa kula fu mo ya ngai fa tonton fo la wa tato wa le sia mai ke mau e fa la tanga o e tau o le atali I mala fingi o le atua o ia e kawai aku vai la le alu I mori mumu Ngai mori mumu e vea mori me mata bastu alo fai
E pese le matautia o le alii e alanga i le manuia o le atua so le aka koe aku le mua koe lumo le rengo ala whakau roto koe Nē kua kongi pāpō, nē kua whakau le pinko Nē ki TV whakarikari le pinko le zau Nē alu pere mako Mai ole a, ka oe whangaska kou pai o lau le Kone Kia i kake oso aku i shopping center i skaimi la, ai oso mai mafo le papu O whiasa iai, na koe masin ka alonga lea Ale alanga i le vi inga o lea tua i aso uma Aso sa uma, aso taitasi, praise the Lord Ai fo ia tu ia tu ese ia ele spamsino sa moa ai ona o le tala le leia Yesu Keriso e a ona tatou mana malama le lei iai i le tatou sa valinga te tau on tatou sa vali ai ia ina o maua to ina Paulo ia Yesu Keriso le poto na ia Paulo ma mea na ia Paulo ai va ai sa moa fai mai tala Paulo o le la pisi mena o le ota mena ina wa maua Keriso o te ilo foi fa pena se la ngona o lo ia te oe mai maua nei o le ale tele o tatou mena iai ele le anga basta ele le anga men langa o mena fa manui ai le tua ia te tatou ai peita ina o tatou maua le whalatanga ma tatou loa Yesu Keriso ina o tatou talia Yesu e whai mali ma whaolo o te ilo foi le tala le tatou tala ia o tau mana pisi me asia yang o lea le a ofo uma lo wola ma lo sai fua e ta la ia Yesu Keriso fai mene Ioane na su fitolo na fai ue tolu fai mai o le ola e wha ma vau fo i le nei ia la tau i loa o e le atua moni e to tas a toa ma le ua e awina mai o Yesu Keriso lea amen e au na tatou i loa o le atua moni to tas o lo e au na mama au na ia o Yesu o le alo le atua na maliu mato e tu mo oe ma au ina ia whaola ina i tatou Alleluia o le haftai le atua no le whasoa ma nei taupu tatou talatala ina ia le sa o ia whatua ala kukui whafole roi ia whaftai le li pia whai au loa sao nero kuku e ia whatua sunga la wa ia le li ai moni ma wha maonu ia a bea i tātou o ni tangata e taula mua pei o Yesu o ia lava na whaia whaata i ta inga mo tātou umala ia ilo le praise the Lord ia la kami mai o le papa mafa mai wharinga ka awale na ia le tua o le inga i le li ona o le matautia langa o le wari i ukaia ia o makua i ka ofi mamau ka male la kukula mo ai le ai se sili aku mai lo kanga leo pau amen kai ai malama no fotupu Yesu le loto fai mai praise the Lord e ai la manga o maua o ta me kala ka pau ma o maua fa no o maua o le koi kukula i mo le ia le tu e kusa foi a pena o lo walu e kamikami foi lo e igua ma fai aku le leo ya alu ko pouco e mai ko ele está cara e pela ele mo mori la ka fa o ele vai le o que o alu kongu la ngalo la pa mo mori vai ngai ele se fulu me que al makala foi ko ka mai ele lo ma se ngata la va ngale ngata eva e tango foi la te fole o e na ko o le ngata ve eva moni an fai mai le tu o te lo ai la aulia e ve ko si lo mo ko ai ave me le tu o mo ke ai ma ai o ma o ki dio ai vai la kala ai o le toto io le tua nai muso le tua te lo ai te tua ai lo fu pula lo ma e va ai la le leo le ale mo mo le ta fa tu mai ma ngai yo lu e mai o kau au
Pia so la ko vai vai. Fiu ko fa tali. Ala wi ko kom. Vai a pula due mai o le la si vai lá. Ya wan tato matala. Matala. Oe wo filifilia mo le tua. Tato au ona filifilia mo le tua mo na malo. Ya ona tato sa vali ya lo Yesu Cristo. Pia o le mele le e malosi ai le fa malosi ale apostolo no es. Ya tatou tuulai e le ngata Filipi au tatou o tangata Samoa tatou tangata o nues matua ia ngā maala ngata tau ia te tatou ne wha malosi ale apostolo tatou matala tatou savavali wha au au i ala o Yesu Kewis Amen tatou maua leo leola na ngo leola le tatou ki tau sinio ma ia pe ona whai mai e aile e tari tonunga nisi o au na manisi o tangata a mese tangata so tatou atunu ai to anga fai a me fale lotu fai ma me uma fale lotu me o leva nona te sao e malo e fa ba e mantua fai me le nga duenga le tino e au nga duenga le tino ono le o lau tau tu na i nga duenga le tu fai taulanga fai me fa pena e ai peta e ai le me tau na e fai pe on fai mai Yesu o le ala o pumoni Maleola. E le mawhaia se tasi ona sao atu I lo tama pe a le ui mai atia. E le mawhaia tātou ngā luenga whai tono tātou e kālesia ona tātou sao ai le atua ma le mālo e whawha. Se longa o tātou ui a Yesu Keriso. Amen. Pasta. Ia. Me soi ai. E ole, whaftai atu le sunga le whaiwheau. So mai ati a whaunga ole, e mongi mo le whaso a. Ama voi e le aru ko kongwasi o siwa. Nga whai mai sa awa pasta. E kukusa ko kongu ma whafo. E kukusa le leia. Langa foi o sio maka. Mea lea voi lele whaftai le whaiwheau. Koi whamanga kumai. Ia pou. E o ai le kukua kui whafo. E se sere sio manga me keia. A sa o sio manga I keia e. Whaftai le tu oro i ngia a ngelu oro kui ina tātou. Wai, ole mea le whamamawhai I le whai ungo tātou whasoa. Ole method. Po le awala nga whaonga e paulo e tā lai e tala le lei. E ise moli mausa o whalongo ai nisi o mato o misionga nga o I Solomon. E ila le no whanga awa. E le mawhainga o I totonu se tulo. Se ilonga eva ese o malato lai. Kai wai e maka uki o mea lalola. O mai lola wali ia. Koe o le lako peis. Ai o le po, e le iloa e tangata ia. O mai lola ia whele lako prea woki I le malama lota e o koe oa. E akula wale e ka maa loa le sa masu inga. E ile si kanga lako kau koe. O akula koe whakanga lola kongo kongo. O kongo whaikala inga. A o le tūla whono. Se ilonga eva ese uma koula e lango le mele kupi kokong e le o se o le makua I makauki o le mele kupi kokong ia o le winga la o le whaasoa kai pei o le whaasoa sunga le whiwhea kusa pekere o le skakai kusa ere ani kokonga la lue a pai whawhoa o le lue ngā ke ia o ke ia makala whaiko o le kāwana misa o lako ai mai Ia o le kunga ngai foi vai o que kepu vai foi. Ai o le awala. O le method fa ngai le apostolo. E batu ele tala le lei. Pe vai le mo ala pata ia le apostolo le kalesia lona lua. Mama ko ia uri ili fa tala ngai Paulo le fa tala ina il Paulo le Fili. Fa kusa ia le apostolo. Tapena lava tato. Sa o manga ke va. E rea ia se mea ke o keia kai pei o le misiona tatou au nanga I o tatou pūlea o tatou si o manga le mana o le tua Amen. Aleluia A o ke me whea tala noa toi le tua ia ki oi wai aru I o le nufuanga le E mua le tua I o Amen. A wale a vea au wala foi e le mea ka kia le mumuri lau ka whae la koe waiwa koe O le a wala o le method o mea umalawa O le ale tātou tapenanga ma mea umala ka kāpenga. E sau ale nganga pa ia e whaafoi tātou tala inga. Sau ale nganga pa ia o le atua
e au mai le poto fa le tua ia te tato ka ko ke fa foi ai tato wala winga amen o melalia ia ka tai fo i tato pol kalam le ala vai o tato uma la vai upoleli ina ia te tato le matala ia te tato le mata uma le ngatete le anga maka ukia le famtala ina e paulo le filia pe yon tato fa so ia ele ka ko le kala mo ni melia me ke vo walu se sifa pesol kala mera wori e fa ku saka ko tai fa se to ali ai o le famtala ina ele apostolo le fili e se non ukia amen ai fa tu sai la tato ya o le ke me se ka ko fa i le fe me apostolo le kalesia ia o tou I uli ia o tou ye faia mi o leanga ia o tou ye tatipi o lato tino ielele ia soso ni atu le tua ama le atu le tua ile I lau fa fonga foi ama se foi o le fa fonga le upo le me ale apostolo Paulo ino o maua keris hallelujah o taota me amen o le a uta moe ma le puno wa o ke le koe wa kepa I kua tuana ai o ke wa ai le lumanga ia le o waso ma wa enga yo luma e lo tua your greater days are still in front of you amen not behind ai le finge wa le koe kepa I kua pa ona Ti lo toi tua o ona lo mo fine ia fa pe foi polare ona pa massimo si fine asia le ustai ana fa alongo mo ustai o la tua tu le la ngola me tu pure fine post nau le o ia me sia ta to ia te fa pe foi ia tu fa pe o le tu pa vai ia basta se tu pu mai la se fa la se matangi se fa se vai ko ko ringa aulo o so aulo fili lai ala fa ia was ko se o le se o la mai mau le o le se fa ka ko ka ia vai ta to au ani o ta to mo wal masimo na ai ave ta to mo masimo le la langi ia amen fa mana ia ina fina na amen ai le tu ko masimo avasa fai po so tolu le la ta walunga ta to fa so le niva en ole fiafi fa tai la vai lo taimi hallelujah e po la vai o elo fata mai fa pe ifo tama fa tai la upu fa tai na pa ia I lo so nino lo loto te fa longo I lo upu mo o matau mo o matete lo ina ne isasi la savani amen mele fa pa sumatolu le auso e o te le manatu o maua o le tala le ala apostolo Paulo le kalesia Philippi o te le manatu o maua a o le mea tasi o te faia o te whaangalo I mea o tuana si lau sunga vai many people o lai loka e rato tuana many Christians are locked by their past o lato tuana o isia ka ngaka o lai ola ile mata mo fio le atua o lo I lalo le puipuinga le atua a le po loka lato wa ai o molea o le ka ofi le lako kuanga ono mafau mana te dole mea na pasta sa o le sa nuanga o lawo fia ngalue le nganga le atua ia te o ina ia e a ngai luma mo le tua mo lona fina ngalo ai pe tai o le te alu a o lo mafau pe sa o e le mea le ke alu o le mea le ngo fai ai le nge yo o lu wako e fai le mea le ai fai mai ka ngaka ia kia nge yo o lu wako e ka la ia pure upo le tua fe mai e le mea ingu bia la le alau le mea mo tala ia tatou te whaalongo ai pe ona sau noa i le sunga fai au nea fiafi e tau fiofi o e lo tuana a o le ale mafua mai I lo manatu I o mafaufaunga ma lo loto e le mawhai ona tiai mena le fai mai ai e au na fasi o tia o tatou tino fasi o tia o tatou tino o lea e leo le fai ato se stulanga tu lo sa moa ne a se ai fai ona fasi o ti tatou tu ina nango le tino fasi o ti ma mea na tatou fia ai ma mea na tatou na nau I ai le loto le tua nai a ia matua I ave a toa le wha mua mo le upo le tua malona fina ngalo pe an fai mai o Paulo
Me oni manatu se tasi wa ya tia o le vale ya. O i mena fa tu sai to ina i. O i o le vale. Ia. Ai se a mai. O le vale ya ai a fai o le ia talia mai ya o to pe se vale. Se ia o mita ane te isi. Matautia. Ia, se kalia me asinga ma upu whakau wa are se mami mika kua. Aia, i leo se upo se tangata. O le upo o le atua. Nei le lua korinitos futasi aron pa ipos puono tala na Paulo. Amen. Ia, ai peon sa unore o una le atua. Awan i tau fia lo tato wola nga i luma mo le atua. I o tato manatu i le tua nai. Whamamao tato langona, whamamao tato mafaufau. Whaatanga Yesu, mai le mafaufau o Yesu, e te mafaufau ai. E te anga i e luma. Amen. Hallelujah. Maila ia. A ole mea tasi o te whaia, o te whaangalo ngalo i mea o tuana. Amen. Praise the Lord. Ole ngaluenga lilo ole ngapa ia. Ole saule fiso soani ia te oi. Pea ole te me e ke kakal, e ke releasing ngai le mele i lungo o ta upol whaamangalo. Amen. 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 Ole ale matui tui male o ona ole mea po se mea na whaia se tangata ia te oi. E le ma whaingalo e se malo mawhauwhau. Pea e le whaangalo ngalo i lo tuana. Amen. Pea e le whaatangaina le ngā luenga lilo le ngā ngapa ia. O lo whaia mo i tātou umalama. Maila ia o le apostolo. O te mo moe puno wa i fo i meo lumana. Pai waile ia. Amen. Maila le whaamaro se to i tātou pukalami. O le tele o tangata. O loka pe o lato tuana. O le kangaka ngā mako i ako o kole anu i le li. A ngā koe kau i le mawhauwhau i se mena whaia se tangata ia te ia. Nei ia le aila. O le e le mawhai anga mo koe fo i aku o le ele o mawhai au o whaamangalo i mea lea. Ele o mawhai o releasinga i mea lea. Ai sea, nanga ke ele o ka moe i nea o le lumana. Amen. Nanga le whai meritala le apostolo i, ai o te tau sisi. Atu i le whaelonga, ia maua i le tau ina wala awina ia o mailunga e le atua ia ke riso Yesu. Lesi lea mea wangano i ke risi ane. Le na wala awina i tātou. Ua ngalo ia te i tātou, e le i wala awinga i kako i kamaka. Amen. Ua ngalo ia te i tātou, kako whawhetai whawhita auni, le anga o mea ia, le ta pena i tātou, mo le tātou lumanai. Amen. Amen. E ke maua la le malosi, ma e maua le toa whaale nganga. O ngā o mea le kai ai oe, kofo ai oe. Ai sea, le anga o le tupu o lo whaatuatua. Kofonga. Amen. Amen. A o langa fea i tātou i whatiata mai o le soifuanga, ma me o mai tātou savalinga. Te le malamalama, o te le malamalama i savalinga le sunga iawai, ai o te malamalama i le na walawina i tātou. Amen. Amen. Mai la i o Paulo. O te tau sisi atu le whaailonga, ia maua ai le tau ina wala awina ai au mai lunga ai le atua ia ke mai long kaui. Pai le pale o le ola. Amen. Pai le pale pula. Pai le pale le pala ngi e le maua. Pea e loka inga pea o i loutona. Pea e le ta mo e puno wa i mea o le lumana. Pea e whaangalo le na wala awina oi. Tātou te leo au au nei se tangata. O lo tātou au au nei le atua e pule au aora na pule. Amene. O lo tātou osi whea ngainga ma le atua o le na walawina i tātou. O le anganga pa ia o lo whaamau whailonga ina i tātou. Amen. Alleluia. O le mea lalea, mai tala le apostolo. Tasi le mea o mau. O Yesu Keriso. Na ia au maia le malamalama, na ia au maia le whaolatanga ia tia. O ke le koe mangaku ai, au o ota mea uma. Amen. Alleluia. Amen. Mea uma lava. Pai ai fuse mea o e savali e nei taimi o lau savalinga. Pai foi e se mea o lo whaui ei o e le atua. Oli le li. Nanga kako service le anu te nei a. Oli le li. Ia ato atoa lau le lua mafutanga ma le atua. A perfect relationship. Once ke mamau ma le li.
e ke la ngonga la vai o ia vai mamau o le me foi la le ke le ngoka vai o ngo woka mamau o se male tu a fe metala ta vita salamo se la suma le iva fa ko iva suma fitu ele tafa o ata e mua tu ia te o la uvi inga amen sau ai ko sila le salamo yo no suma lu fe mela yo ta vita le tanga tangata o vai a o le lava le atua ia e ave o le papa e sili o na mawalunga ia te amen o le papa o Yesu Keriso le papa o le ola tanga amen le papa o le fa o le tanga o ia lea na vala awina oe na vala awina tato uma i faiva o le tala le lei ua tō fi ai oe ma tato uma amen amen ia la suma vai ale i fa ma e na tato pokalami te no le sisi me tele pasta fa tai pau ale le meu to e o tu ia se tala le ne fiafi e mana tua le na filifilia oi amen ele filifilia oi se tangata praise the Lord ele filifilia ma o en tangata e na filifili tato o Yesu na filifili oi ma o le tua hallelujah ina ia fai alo finanga praise God one e vai manato tangata e lo te mina fisilia i tangata la me wala na apostolo pau la me o te ia apostolo tangata na leanga le amio amen ka longo le talia pau o Paulo o le apostolo ele mai tangata ele i tō fia fo i se tangata o Yesu Keriso ma le atua le tama o le na toi whaatuina mai o ia ye woti amen ai nei de karatia mua fai upu mua tali na pau o le tali fo ina oe ma tatou te tali e tangata fisiringia o lan me fai on tatou lan me wala tatou tala le kole atu wha malos fai iai ele i filifilia tatou e ni tangata ai na tō fia ma filifilia ma wala awina lo soifua ma lo maua ele ali o Yesu Keriso ma le atua le tama pa mania tele le atua le nea fiafi lau whaafonga mai ia iai le nganga o le atua ia ai o loto ma finangalo amen mantua a fai o nono atia oe i lo wanga i luma o no luma fau de tua nai talo i le atua ina ia whaasa o loto oe mai meana e ui mai ai praise God tai pasta amen tamal liva e ngole fiafi mato whaftai tele le li whanga i tia o mato loto le li ona e te o mai e te whaatonu mai e te whaapotoina i matou i lau upu o laua fionga pa ia le li na e fola mai ai le li le manuia mo i matou whaftai tele tamali liva e ngole fiafi o mai a le tua le au nanga lau whanau sili le matou whaftai le li o le ainga o le tua o le tino Keriso o sa moa si o matou atu no pele o lo whapena le li o na o atu ai le nei sa vali ina ia avea le nei te au moli le tua o se wha malo si au sili o matou tangata au auna tau tua mo oe malo finangalo i to tono matou ainga nuu mai ka le sia ai maisi o le malo ina ia mawhai le li o na pupula tuai le li le mana o lau fio ina ia tai ma le tonu le li whainga malo tai ma le tonu o matou ainga tai ma le tonu o matou i ka le sia tai ma le tonu to tono o matou nuu ma lalafanga i le pule mai a te oilo matou tama whaftai le li e taimi whaamnoina o lau whanau mai se fo i le li le ainga o le Global Kingdom TV o lo whapena le tua on whaamnoina o lo latou taimi mai se fo i o auna le tua o le au whainga luenga o lo whaasoa mai ma au mai le tō wha le li matou te whetuwha i ai le li au me alofa ina i mawhai ona matou ngā lulue whaatasi mo le whalau te leina o lo malo tama o i lava o langona mai lo leo le nei vaenga o le aso le li ie ia e whaamanuia atu le tua si o matou atu no pele o Samoa o i o whaalongolongo mai le li ie o loo mana o mia lau whaamalo longa o lau upu le atua o e whetalaia mo i matou o loo iai le whaamalo longa o loo iai le manuia o loo iai le tali o matou mana onga o lau upu le li e whapena o na whaamalie ina le ngā laula o matou tangata
tamale nei vai ngole aso tuma watu ia te oile liinga tuma watu ia te oile whane enga le li wa oi lava le tupu ma le li o li mātou te tāpuai mo mātou ala langa tuai tama whaftai ngā pa ia i longa luenga lilo le li e te whaanga ina le tua lau whanau e mai se o so se au nanga le tua e i mwhai le li o na o le li i finangalo o tangata pa ia le sa vali o lo tala le lei tama whamanuia i asa moa whamanuia i so mātou a inga o le Global Kingdom TV iau auna o lo mātou ngā lulue le li a wale tala inga o lo finangalo ia iai le tua lo wanga le lei mantua foi le tua lau auna tapena ina le taulanga fiafi a wale mamoli ina le li o le taulanga fiafi totonu o maota malawa a wale li o mātou a inga ia le mātou talo tamafa ngangalo foi le tua se whale tonu o se ngangana ua le tonu i lau sila ma lau whaafonga ia ui mangalo i mātou uma le li i le toto tamai mamoe whaatai tele tama o na o Yesu amene amene ia aftai atu nei wae ngole aso ia sa mole atu nupele ia o le tatou o nanga na ia ato atoa tatou mafutanga mleli pe ona lapta ia i apostolo le kalese Filipi ina ia mwhai ona tatou alo sa mai i winga o le fili nei mwhai on tatou whaatuptupla ia pea lo tatou matua whaaleanganga i le li ma lo tatou tupu i le whaatuatua ia i le malea whaamarunia tele le tua ia i whai o toio nei aso ia e mai se foi o tapenaina o taulanga fiafi tono o maota malao e anga le lei atu le tua mai ate o nei le uso ia vai ia whaamarunia tele le tua ono o Yesu amene amene